Assalamualaikum hurmatli Nuqat Qorichmat kanalının katılımcıları. Bugün günge 10 Mart 2023 yıl biz Nuqat rayonu Qayrağa çayılığına geldik. Mana şu maşina satılarken hurmatli onun 06 yılı 2001 eken 06 объем 1.6 eken. Bizden olsa like basıp koyunuzlar. Az içini gösteriyoruz. Qarаңыздар. Жақсы maşina eken. Esi жоқ. Özü tartıyor dedi. Daregen aytып ketsek Nuqat rayonunun Beloylab көтін Qayrağa çayılığında. Şu maşina satılады, қараңыздар. Туғандар şu maşina қараңыздар. Енді сендер кішкене оңды қойса болады, жатқан ұқсайды шығамына. Не қылтады, şu maşina. Кәлті бары жоқ бұл білмеймін, бірақ жүреді. Жақсы, авалы жақсы. Қараңыздар. Срочно сатылады екен. Бұл туғандар шул екен, қараңыздар, тұрышыч. Şu maşina. Arkası sinirler şu ol. Demişti ağamla onu olasırdı. Unuttuğunlar şu qarаңыздар, bana az eş numarini жазып koyam. Paylaş numarini жазып koyam, qarаңыздар. Şu maşina 0047 деген Жылалский номерді алған машина. Eş numarini жазып koyam. Darega Nuqat rayonu Beloylab көтін Qayrağa çayылığında. Musayev Pamedal көчө. Şol жерден маалымат ала бересіздер. Машина жақсы. Pulunu aytып koysak 100.000 kağım var dedi. Kelip süleşe öğretsinler. Numarini жазып koyuyoruz. Nasıl maşineye қараңыздар, hurmatlı Daregen aytып ketsek, Nuqat жақтан келіп жатқанда, сол жақта Ош Кызылкия Баткенге келіп жатқанда, оң жақта Musayev Pamedal көчеден мектеп көчесі бар. Мектеп көчесінен прямой шығасыздар. Прямой шыққан екінші тұрақ көчеде тұрады. Қараңыздар, şu maşina. Emin mıqtaş sizle bilmem yok. Şu maşina ekan, içini gördünüzdür, бар жол gördünüzdür. Qarаңыздар. Ket. Mana qarаңыздар, şu maşina. Hurmatlı Nuqat Qorichmat kanalının katılımcıları, şu menен бүгүнкү күнү аяктады. Сак саламат болуңуздар. Ошо тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Assalamu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.